Karyasak siluwat. Ranwat niyapang tisampay sa keo parang kaunor yak trisak limao. Ranwat uya ran kapayo and uyak pur tororwat. Jailan kakan katlamotain tay pan patungan pakita ran wan paron net kakulian tadi uya lolo wan rutungata uya kupurun ranwat. Kalanan kami speaker, dahil kapuripan o sa karen nila. Yet sa palmar, uliya pekan. Uyagi rew naman siyang kapan ranwat sa palmar ran melele, wano sa rawi po sa palmar ran. O bilmen, uya tungal sa karen kapeng maingko sa matkamalabala. Monat ban patruan totolan na tungal sa kasagarayir. Ay man William kitiyo ya tungal sa karmasigalang. Pasama sa rita ragatang kalangan o nilang yala. Ang makaleta mo yung naman kit pasan kagan warong o sa kasagarayir. Sa karadahan kapeng, pwede raan kap kay paipen rason. Apun melel poko aligalik kasambalkan me penir katin likiang kiter o kit pil patroan kau kela nanat pam patroan tola nanat tungalu yalaman ranwat peniran katin kiang kit sapal mar nganin kamarain nganin kawit pan kamarain ni kito kawit kit patungal patro nanwasan yalaman waon o sarawat Angin kasaleta lengan wow pen gin kalengan alair para mawi kawawi ala tung aliu penen dimensang kapan ranwat nanu yala melamen ansok set masapan patron tola peniran kaden kalangan no ang partio sakarta naman William kitio sakarta chance kapeng lengan no wow so yaki ewo pulang kamara amen. Kalangan Senator ko, Melel Senator Net. Tay kakakadlanan sa pamatay uyak puro, ibaan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Atsen Abram, Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Hey, mine. Senator Sonste A. Edgar, Nine. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Jamal. Senator Stevie J. Edwin, Senator Peterigo L. Irons, Hey. Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Mine. Senator Benny L. Leben, Nine. Senator Edgar W. Leganet, Senator Timothy Louis, Hey, mine. Senator Benjamin H. Ludwig, That's me, mine. Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Knapp, Yet ngay mine. Senator Norbert A. Perez, Hey, mine. Senator Dionisio E. Simon, Hey. Senator Mitoro I. Simina, Hey, mine. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Ay, quorum, Mr. Speaker. kalangan chansal magtry sa panmaning quorum, magtry kakadlanan sa pamatay uyak puro. Amawa, otong prayo pa yung kakulian try tiya uya sa pamatay sa karatan kapeng. Melel sa karan Mexico kapeng lab, pangkupuran na nilab. Sagaran kay Boni o wala pa ang kupran na raksyo wala pa ang kupran ni Shoko. Wawan ko sa ulmarlikan ko nanalang ko na ang kanyay ko. Autororong labalap kay di pala yung tiyak, Momocho government, national, state, local. Wawan ko kapinan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Wawan ko karyawan kapina, Honorable Caroline Movic. Wawan ko siyang kupong labalap, Honorable Nelson Joseph. O yang amoy siyang kupong kankaros. Wasaksit Edwin Wow o floor leader, Honorable
Latore, o Honorable Senator kan Koros, lang Saumoro, o Loiso, Seriso, so masakan o lang way Koros, and Pohnpei nan Kalarwat. Ben Pohnpei kan mayang patyang chain nan Chamberwood, o kan Kalal, Masligan Kalal. Rakat, nan wila madaman Ranwood, o iban po na siya, Lord Leader Latore, kan kak, Kalawag China, Kailangan ko man speaker mo na ibang yang patay tungal kapingang kak uli sa pulmo mo patuloy pawa melil patong kupurakan koros kaping total bago kupurmao dan ni kupur sa bakon ko makaipay to naman tayo laloyang ranwot misan ay tungal kay banuwa ang kak patong sa pulmo mo sa salibang frontal subay di ko Pohnpei melil bilwong kang kami speaker tungalin ko wow ang lapalabakan koros na Pohnpei State Government, meron biliral kang koros patunan national level. Ibilman wiya itungal ran mawang kapayong tun Pohnpei yung sok. Korusyo patu Pohnpei o laluwang maslikin Pohnpei. Speaker kam kupura mo na ibang patuwala wiya kam makita kam kupura yung kak patuwang ulianti kat kasambal wato. Pagubang prong katuwa tayo lang katkiyang ul kasambal man di lapan param kap mabilyang patong tayo ran mo tayo lapalalo palabong kap na. Kailangan floor leader. Kailangan speaker may patuwang kulo-kulo to. Imang patuwang yata kumakot tayo lang katkiyang umasa ni Chernalin doon ran kayo ang special korea isok silun parwat. Tayo lang katkiyang na masan pa. Reman. Chancellor kumagut na miye, kaya torak tier po ng bebayo o kumagut miye, dahil katyanan masin ben o alal dan chernel. Koros mautong kumagut ang masan ni Yay, uwang masan ni So, kumagut pa ita, miye masin ben chernel. Kamui, Senator Carl. Mr. Speaker, unay ban patro ay kak meron pandiyan sa masinin pasam sa karadang kapung kay Bunuwa may patro yang nilang ito nga wala pang kuramuwang kung meron floor leader on ki sonalay mo Chairman Edgar sa buwafik Senator Redwin na napasokes Chairman RTU on kung meron riye kang bakabayan or Senator kang Koros patro yang maluwa to kasamo laban param kap net na padyang tiyan. Mr. Speaker, iba yung memang kasaleta ang mabit channel. Nintuan ruwasan kosan na do kosan din tatangkan makasaneti. Iba kan makin padodiyan ng channel o nintuan malwat yakin kamanata. Maniyakin kamanamanta, yakin uyala tukson tatawagin legislature wat. Out of yakan koros, tamakan parata. Ay makin kawait kosan tin tatangkan magkay bangkan kadiyang lala o kadlamo tayo ipatawan tamed po and we amen katamen mau ang kaday lowe pa kon tama amen Senator ken masani nan session awiya kaway tin tatak me kupura tayo kunutut pa Sainsal kaway kan memia sang member kan napukapug tier nan channel watch. Kamanaman tan channel watch ran watch tan wala sa matail tupsun tatak. Arimen pagi wagi kasambalin kaway kan mapato nan channel. Tatangkan mapan pato tumuri. Amia kaway tindadak pan mapan wuksang kaway member men wiayan nan channel. An bilkin kak sansal. Ito patuwan na usang ranwot, ay patuwan na usang lakab maban wuksang tami kawit ranwot. Alayang tatangkan magteka na papali, kakatagin siruwak. Ay itungal, iran pepemet may Mr. Speaker o iman pagkita, maban salar, kupur torora, kailan kak weting timasan pen, channel wat. Chancellor Memir Kamagit, Channel Rachungiti, Masin Ben Chernel, Masular, Masin Ben Chernel, I ban Pona sa Kamagit, Koros Motung Kamagito, Masani Yay,
uang masa ni show pamagit paita try ruting piero supplement kita supplement try journal kami floor leader Kailangan speaker ay tungol wow sa balang kakpatpatwata bang promal koro speaker bilsangan mo mo man patungay yata kumagit tago bang prong kat kasampalwat kailang kakatiyang umasa ni journalin ran Koreaw 19 special session baryo katriyak limawat ang Amen. Changon mo tre koros mo utung kamagito masa ni ay uang masa ni show kamagit paita miya masa ni ben journal and ran karyaw kami Senator Ned Kalanan kami speaker, monay bang patro ay man patroan siyang ki tungal sakar misik lang ki punya wow pan kupuran nilap kauno kod. Patreng sapul mangoy masanen la puepue on misan saler nan wewe. Wasan wi alam wat may Mr. Speaker ay tungal sakaran wow la pan kupuran may. One ki floor leader, one ki honorable senators koros. Patrang keperamai one ki kasamo Israel kan nan kalere me patrang wi alam. Apne melel ran mawen kabay o kapol and sombong kasang balwat ong Israel kan likin kalal. May pepeyan men kapesya kan. Imen nuwao patroan wiyata kamagit kailan sa palman gida journal me sansalan sukset kagariyaman Chancellor mo kamagit sang Senator Ned masular masa ni ben journal and ran karyaw koros mo utung kamagito masa ni ay uang masa ni show kamagit paita try ruting piero supplement kita supplement try journal and ran karyaw and we ko purtoro floor leader Kailangan kami speaker ay tungol wow ang kakpatpata bang pron kat kasampalwat speaker man patungan sa karo promal kailang kakrup sa palmatay kalantaro katiyam to na item number isuwo wali kariyaman Chancellor kamagitin floor leader kailan katiyam po ng issue o walo Anson kat kilong kamutan ko Senate kan o resolution kan Senator Artui Senator kan Koros Mawar ipanpilay po na sa floor leader Kailangan speaker ay tungol wow ang kakituwa ito bang purakan speaker bilman sa karo promal kailang kakirop sa palmatay kalantaro katiyam to item number isok siluyay unfinished business kariyaman Chancellor mo kamagit mamiya pwede miya utupan kamagitong tribaan katiyam po ng isek silu ye unfinished business o iban po na siya sa mamatay chief clerk Standing Committee Report number Riabrisi sa Kuala Line Resa Mau Mepet Governor Communication number Paprisi sa Kuala Line Resa Mau sang Standing Committee on Health kailan ka katiyan at masa na ba iban po na siya Chairman and Health Senator Ned kalanan kami speaker kaya sa balay tungal sa karanwao imenuwa patroan pada sapul mo kami diyan Rosan Mao o patroan wiyata kami gitu thailand wiya lam good standing committee report number yap isisak walu lebenial risak lama o sapul man gida kagkariyaman Chancellor mo kamagit mamiya koros mo utung kamagito masa ni ay uang masa ni so kamagit paita pag kamagit paita tribaan katiyan at masa ni ba may kupurin po na siya Committee in Health Malal Chairman Ned Kalangan speaker wow sa pal iban patroan pata sapul mo magkamitian Rosan Mao kaamo we Mamasan ben standing committee report may patroan sakar kita itunggal sakar daban oralap kuigi trail sapul mangiran so mawan katarwe report mesan saler apni oralap met epit sapul man kapinamen kair number papuki siya kriyaw lepenial resak lemao me kalaliya ki
kamu mai Mr. Speaker o pirin ko ko senat ke isa keu sa me nomination and board and director in Pohnpei Healthcare Plan me toke Marstella E. Chak at Kaman Maris. When we are on board and Pohnpei Healthcare. Karona we Parliament in Tisa Belma. We welcome Umon Committee Casaleta Sabal Marail Arail Trongalutut on Namini Minute. Murinsa was Karona we on Namini o Beni Bill Casaleta Casamo Kupuran Kabana, Mepit Itit Likilik o Kaparapar Metogayer when we are in port. Irakan Mesansal Ime Sansal nan resume me patrang o Irakan Bill Sansal Ninduen staff Pugiyeti o executive and Sapil Mama Committee and Rosanama Bill. Itargilar when Gagan we are meant to talk. Kami men patrawan kairgi tungal sakarata koralap me tengwan ayo tengwan ni men sangat police at a clearance sang malang kapong ile and FSM o state o police station and FSM o state tan karaniang leleto purposely tama ipatrawan na leti yang agi ichi me sotre karam ong naman minute may Mr. Speaker pampatrawan ito met o lukayang o kasamoyang Vice Chairman o John Committee and Person Mao o sotre libil naniyang patrang o cater itungol sa karatarlap kalangan Mr. Speaker. Senator Ned Mauer, Mieter Masinabend report. Senator Perez. Kalangom, Mr. Speaker. John Ran Mao, on Vancouver Chorus. John Bao Kapin, attend several Mumiragan Machianger, on Vancouver and Samatal Court, Labalap. Kiki Sabul Makubur Mao, Kitail will memo resisting a Kono Ranwood. One Gomi Speaker, floor, chorus, Sabul Mangit on Langlang, and then way, Mocho government. The Kabingur votes on a German and health. Mr. Speaker, he Kipshokayu Kachambal. Momot words can none, the Shitabajan Pagoto. Presidential Naramashaman, the Tone and Molwood, Udayan Gag, the Tongish of Matail, Manaman, and Kamotang Tita Show, the Moitang, Tawat and Kak Hanaki. Ishirawang reports, each Iman baron bagama Germanu ka kurang kapan tala bukan nice kata orang ni. Jadi saya juga ia isombatag me katagi me saya juga kakinan nanrod. Tapi utaraban mie sangan document pugat nan mabanak type report bukan kamele yang detail ini detail ban usus ki aramas minute sudah tahu detail Panangi concrete understanding you Jodo Karambuyu Namie Pong Aramas Minute Wegi Opus Pugat Ran Bank and Lutong Tail Chiligo Manamano Medal Makasaleta record personal record Chiluang Namani Minute My Rail Chorus Psych background check we are yang rail trail at Kiang Kuprotail
dahil tayo pururiyang po sa matay talk hanggang umisap pintuan sa matay rule po sa nito. Kailangan si Speaker. Our Senator Perez, Senator Carl. Langan may Mr. Speaker. Muna ipan purang patrain ka kasapalay sa karan wala pan kupura mo yo pan kupurakan koros. May Mr. Speaker, ikabang report mo may sangay jungal chairman committee ko son mo. I mean patrang kawit may sang jungal chairman chain ko. Pwede ko yapan to talk. Magkanapali isang to talk kasambal matuwa naman. Jungal nga yan semua buyan patrawan automan report. Pasagis may man kalupo mintuan na esansal lasin paragraph in page 3 may musagla ni page silu uyak sen sa matay pukuan tatok kailan kang kasaleta irekan koros makaksawa sa kupuratayan ng sangan tatok matuwa daman ari may Mr. Speaker kung kupurayan kakwatak-wasaw Padawan, a question was then posed to the assistant AG, which asked whether the nominee had ever brought a case against Pohnpei State. This assistant AG could not answer this query, but once again assured committee members that she would check with her office and get back to the committee with an appropriate response. It is noteworthy that yet another concern came to the attention of the committee, since it appears the nominee in question sits on other boards that have unfortunately been dormant, inactive, and consequently, this nominee's level of litigation was called into question. Ikasambal ki kawaidwa. Pwede esto sayaraja may police clearance. Epiliang aga kawait ATN kawait the mamia case nintuan pinakap kasambal manate uya lawyer may kawang Pohnpei State Government irewa kasambal por maban mia ayaban mo ma at ibang kamanala lawyer man maban ang uya cho port you mamia case kawang Pohnpei State Government kay yu kariyaw may Mr. Speaker esansal me pinakap koyak kalan kasambal manat pilyang pada bon port kay so this esansal ng report port me biluyairan kapunat nan malwat consumer protection board me kosunat kawada boran check penen tupso kanwat penen tupso Pohnpei uya iran kapunat ang men Pohnpei karas nan report Iman kamelala may iyaw port may report of patpatalam may dormant o inactive. Ugi soto wiuyaray tungal po ko. Elayang lalapatin tatok may konengan miya. Awiya pegasan ng kamiti. Ikasambal ki kawid pukat patunan report pumusang gila may kamiti Uchung tatawatan kaptalong malwatan katkiyang kupura nan sangan report matuwadamat ang tatawagan committee akin mula recommend mayay malwatan utong ata sa suto utong ata kawid was sudah sansal ng report ika may patawan report na adopted nintuan na kaptalong. Ari, ikabang kita tawad, kay mantola ka man nata report word sudah recommend kailan aleta, table sudah recommend kailan sudah aleta. Wasaw kagada salong, magdayman aleta report word to tegad laususki. I mean puralaw patyang ay jungal chairman in chain ko pwede uya bentatak kasi umal magan miya magan yang uya men kapadapat
ang sangang report met to met police clearance o maban kapan talaga police clearance at tama sa ng report may 80 bil bangka wito and bil pateng mamia case me pinakapuayak palan kasang balwat kawang web government din web pakanan Pohnpei may patpatanan malangkupong ay tungal kiran pagpagmet tatawag po ko and kakiyang wiyak siya report kalangan may Mr. Speaker. Maor Senator Carl, may information been report. Kamuhi Senator Edwin. Kailangan Speaker ay tungal wow kapatapat pateng sa kung sakatang mga mayroon ng comment floor honorable member kan dahil kan may ang pateng trial minsan ranat ng chamber what o mas ligit ay inanyang pateng committee on report misan sa motor round may yay Urayo misan sa Senator Perez kawiyan natin tatongkan mapit nominee me niyan so man nomination kan bang nilitong legislature police clearance kan bang kanyang tatay ang pwede luya tatok laut kaya so try koros work committee kan koros nagnapali report kaya so nomination kau kan tiyang tito iragaw so to kiyang pateng o niyan so makorong kan uyawi niyan so makalala ko kan uyawi ang nalele chief's office balikan makin uya clearing process o royal nomination kan remonong iramasansal o tamasansal sang chairman and finance mapit na pinakap na siyang pateng board ngayon bil kaseleta iraw nan o irakan na pit inactivity in Pohnpei. Mr. Speaker, iyang kamelala me palaw din sa pulmatrail port ka iyaw luwatin port kat po ki sa wasparail o port ka niya sa marapangin katangamito nga kayan so palikan maragan na pali mo sa wasparail sa tagilitar kara kayang katongkan as tukun papalda ni mom na katay kin kasip na kang especially price control board me ibaton kamelala me pinakapmen essential motrail iyaw port me yang kawata imen kamelala me iyaw karapan irawat kato kimet po in lieu of police clearance so angkak sansalang trial me makaranta trial kamanata pinakapmen to nananso me korong kapal pe uyawinan portrayo umon me clearance mau sudah katawan ma sangan so lelan so miya tipita uyawi sudah katawan ma mi imen katawan kamel me pagili menete uya son sawasmen ieu rame son sawas pukat pangkenanane ensure me so te mo kitiyo me pan eleta pangkakata disparse ang nan panguya legal councilman. Mr. Speaker, ong ma niya case against Pohnpei State Government iban patawan may suwak sa pangirew. Mo inirew nan as far as tama essential nan report in committee an suwat secretary pasapang pen irew laltong committee. Ari isito bahan patawan uang ma yai kepurukan men ketailan kaupralang committee wa irekan and unsyak nan report wat mo intama committee tapem sang nan report kan menie o tama uyana na pen Israel kan men to wat report wat mo in diverse background kasambalang board wat and kakuya representation in Port Worth. Sang ni kawait pen administrator in my care. Niya kin pateng port in my care o qualification kan mamiye mo ime tiarta me. Kasambalang Port Worth and kin kak niya diversity yo nan kaliwat ko and kak represent game kan koros
me paliwat pangsongan so wasiat. Ai me wat me men yang pat ki yang chairman tagmang ki wasakan me sito ita ma pautang konengan ko purpurlang committee i bilpan yang kapung ki kailangkak kanei ta wasakan me sito nok sansal na reportan so kalangan. Kailangan mamawa Senator Twins, Senator Simina. Ang kalangan speaker. Mulai dan patwa itu mal Jakarta wangkun komi. Pro leader o honorable members Karusian. Ran mawan. Ran kap kongkai Karusian. Irakan mesansal sang kawit kan sang terminal tuan ko. Terminal finance o loss honorable Edwin. Itu ya irakap. Ibu bukat Israel Chairman kan de Israel kan nama pali committee kan saya mangir procedure na pali report. Tapi ibang kita ni siawan wiya pe magtay wiyan siya usit patay tibil kawelan siya. Essential me report yo me pit nomination requirement direkan me ban itan report ro essential rong Chairman kan. Tapi itan me bil Sansan lang siya usit likam tayo bil pura lamur. Tayo bil masa ni siya kani regay ma. Tayo mangi ma ba wiyawi. Apos to wiyawi. Tapi iba tayo irang kawit kan. Mak tayo mangi ma report kat so to fully meet requirement in report in nomination. Tapi iba ang pagitan siya usit. Irekan irang kawit kan ang kapantala. Betama sansan pengka kapali na yung report ang kakuyawi. Gusto wiyawi irakap bukat saya uyanan sabul material buku as German apali especially yung nomination utan pa mini reference check kong irain nomination sang option 80 ni karaba what speaker begita magdrive lang kak aleta irang kawit sang chain ko committee ang kapantala report ko at irekan manane ang kak patin kalangan speaker Amon iban bonus sa komunitas bonus semua Senator Perez. Lawan speaker iban kita komogit. Dan perlawan tu mereka dan kak bicara jalan kerajaan negeri yang PB yang radio. Sama itu tok i megan kabanda lairan namanikan pergisawan taruh bukan. Jadi semua karak-karak dengan perlawan kemarin itu German health to kita report bagaimana kui sebuah level dosa kelimau dan kabur pulang kami tio Israel perang kabur itu merupakan. Kaya ben. Anjala mau kamu ketiu miayat. Kami adalah kamu ketiu miayat. Koneng punya information kan dan kaku isap tu karena taiban polisi. Kalau semua ujung kamu ketu masa ni uang masa ni show kamu ketu paitar stunting kami terupur riap kisi sekwalu lebih ni hari seklimau penyasain langar sama material committee bosan mau biar report Standing Committee Report number sexual line report government communication number public sexual line report now Shankar Committee Health Speaker, saya kumar macam mana sih? Nama aku pura informasi mak kapag you talent kamal lebanon show. Kaya
Dahil sa panel ong nasa matay liyak pur o sansal matay kat pan unfinished business. The standing committee report. O iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee report number Riabgi Sexual and Rape Mau Matit Governor Communication number Rabgi Sexual and Rape Mau Sanke Family Committee and Health. Tanang ka katiyanan masalabi ban po na sa Chairman and Health. Kalanan kamu speaker. Peke may tunggal sa karanwawan patpatota. Pata sapal mo makamitihan rusan wow. Patron we ata kamu kitelen we alam ki standing committee report number ya sexual penal research lamau o kati pagkariaman. Paros mautung kamagto masaliyay uwa masalicho kamagat paitak tayo katiyanan masalabi iban po na sa Committee in Health. Melon Chairman Ned. Wow, sa bahal Mr. Speaker. Standing Committee report number may patrawan sa karkitar ye sa parliament kapina men kair number papgi sijak silu lepini ari saklamau me pit tetap ke nomination in Virtus Esa and yang Tower Port and Pohnpei healthcare plan. Sangkaras Sansal, Sangkaras mau o kisin masamay me kitail katin tuwanger nan report tayo. Yermang kitail kawe kelas apal menrail ansyo bil mamasa ni. Imen patrawan sagare maluwat kitailan kapendala pues background check and nominee and apelta kabur next session day pagkakariaman. Chairman Kombreye ipagita tayo komal po. Ban beliau po na sa kamagit memiye nituwan na yaleti nan wewa pene memiye standing committee report number Riabgi Sexual le menya riaisak limau and kapurpurlang sa bulmatay Committee in Health. Harus mautung kamagito masa ni yay uwang masa ni show kamagit paitar o standing committee report Riabgi isi sektual le penyari seklima riasain langer sabul material Committee and Health. We had to report Chief
Standing Committee report number Yapuali Sakline Research Mount Pit, Governor Communication number Papi Sakpai Line Research Mount, Santi Standing Committee and Health. Tangan mo treatment po na siya Committee in Health, Melel Chairman Net. Kailangan kamu speaker. Itungal wow sa pal. Men patrawan pada sabul mo magkamiti ang Rosan Mau. O patrawan wiyata kang magkita alam wiyala malamiki santing kamiti report number yap ko walisak lepinial resak lamang karyaman. Karos mo trung kamaguto masaniyay. Uwa masaniso kamagut paita. Taiwan Katrin and Masanabe o iban po na siya Chairman Net. Kailangan kamu speaker. Standing committee report mi patrawan sa karkitaro ye idan sa pulmen kapina mian kair nambe papgi sisak payo lepinial risak lemau me pitata ikitan nomination Paulino Rosario Ong non-port and Pohnpei healthcare plan. Iban kak patrawan tola o kanakela itungal au lepe report wat utan pan kasililo utan qualify tolul up masamayo pil tutu etre anana pen ichi uya pen operation ichi and Thailand pag yang rairan sawas speaker men patrawan wiyata ka magkit and kapurupon lang sapal mo magkamitian Rosan Mau kapureto ay so me apel pisitengkan on uncak tulul karyaman Right. Diyan siya lang mo kamagit na mayor siyang Chairman and Rosan Mau. Karos mo trung kamaguto masaniyay. Uwang masaniso kamagut paita. Siyansiyal may standing committee report riyab kuwalisak, lebanyan riyasak lima, bang kapurupur lang, Committee in Rosan Mau, Nituan Kawait and Chairman in Rosan Mau. Miyat standing committee report. Salamat, Mr. Speaker. Dahil Kombalma Lebnasyo. So kita sa bale nung nasa Pumatay Uyakpur o men po na si floor leader. Kailangan ko may speaker ay tungal wow sa palang patuto bang from bang pakang koros. Speaker bilman sa korok promal dahil lang kakrop sa Pumatay kalantaro. Katalang ba na itong nampaisok yung standing committee report. Chancel makamugat yung chanan kakan play standing committee report riyab kuwali sa kayo lebanyan riya sa klima bansa Pumatay standing committee report
Mohon kamagutuwa iban rule magdala sa paaldala ban sa matay standing come to report. Koros me utung channel play standing come to report ria puri sa keu le banyari sa klima ban sa matay standing come to report dan ranwat masani yei huwag masani show kamagut paita o child play standing come to report ria puri sa klima le banyari sa klima ban sa matay standing come to report o ban po na sa chief clerk. Standing to report number Riabku Wali Segro Line Reef with Mama Pit Legislature Bill number 303-25 sang Samigum Tin Sap. Anangka ketianan masinebe ang may kupuro point po na sa committee sap Melel Chairman Edgar. Kailangan ng kupuro mo, Speaker. Muna ibang patro, ito nga si Perdano Wow, bang kupuro ng mula ng Wow ang Pohnpei. Pato wong ki sa mardikan ko nangkani ko nalalang ko pato wong ki kapal de mar nangkani ko wong ki sa mar la pakan karos nan aliansiak umurso o government pato wong ki ben Pohnpei kan na yang kat dapat pato Pohnpei wat o mas bikin kalal. Peraturan maluat itu maluat ni kau mui Speaker, pangkil lor o wow itu maluat sekarang wawan toka look selangso nas nangkapoy o yang ay chairman kan o legislator kan maluat di sama try staff kan o ralakan bayan paten saya nan uyalam lamut ini patron William committee sap o sekarang maluat dan kak malam ki standing committee report number riap kuali sekeu dan resek lemau o Chan Chalamau kamagutin Chairman Edgar Koros me utung kamaguto masani yei huwag masani show pag kamagutin paitak tayo ketianan masinebe. Ia masih ada standing kami tu report riap kuali sakeu le benyari sa klima chairman. Baik kedeng kupure bengkaken patuan cor koran tatong chairman nayo bengkaken kaung sekala tol. Yaman. Senator Edgar yield floor leader Dator. Kalangan kupurakan koros kalangan kupuran isu chairman siap bagi moi yan kak patuan apaliat at tawakot dan raya nan show apaliwat. Arumaway tungalwa ang kakpat patuda bang pragang koros. Speaker standing come to report number yap kuali sa kailam na raya sa klimaw. Yay me itan kamamatang kusunat silipukki silu labi na raya sa klimaw. Mapagpagi wasakis pali masa yay wasaksit mapatu araw. Puan bilkak kamaula nelel tau patu wasak set puan kakapali railkan nakengkat-kat pat-patu nang kausap ko sampalwot amon kamtiak patiyang nan tatakot kamti patuan tekatin bagi suluke to talikan koros mabang kawit tatok ko sampalwot yay land EPA o pali ko sampalakan koros o bilwewe yang rail o pali bukat kawit no wasaw yay mapung ako nangan kakapalita po yung kakapali Israel kan makot-kot patpatuwa saksit ari sait positiyo kamtibil katiyang patuyang lalo niyar parak wasaksit nan community naro o mabil ko sampal nantuan kamti alil labo tong kausap so mas paliantal tong kausap pil kosom nuntuan uyapan sa palmatay tiyak an pil kosom palwot an kaksansal bang prakan matatakot sa ikapolta uyapan kosom tesaron tu me ton community sa palman kiyang kamti may nanan pil pailaw o kosom pal rakaw na bata sangan tupsaukan koros maguntatak nuntuan paywot akong katriyang nan tiyak umaw o kasamo kawawi ke kamti o kamti to wasaksit
O ye essential bang prakan na paytay nan standing committee report riap kualisa keo la pilngal riyasa kino. An kak essential maranwo pile usina ni bil kotati ko masan an kak kuya uton. Usina ni badot kotati ang ko giluk utong committee mayam patong luk kanikin matalani murai kang korus yang kapung kana trano o mamasan melap kawit pantatok kasong palwat. Ani rolap mat man speaker may patongan sakar ni rolap pata isu tuang kamting sabo sakar ke bang pramai are tungal sakar Kailangan floor leader Latora Mauya chairman and siya committee siya payo. Miatiran masin and report. Magupruin po na si Mas Senator Edwin. Kailangan speaker. Yung kapre yang ay tumaluwa. Mr. Speaker, naniyang batang de kami din sa po katawan na. Uya ban totoo mo ina essential me totoo niya yun. Sinamin men yung batang po ang kak kaunsiya kanan ben kusap aro. May irayon sa yung batang na report may katawan kalalabag na kaya bang uya wasan TPN port o na pagtak uyang wasad o kalalabag o uyawita ma sugang uyawita o accessin tawa bepan sito apang close kisang kausap o are kadeta miya ma so an kausap o wasan tatok mo are ina pagtak wat uyawita pa na pali ananin kausap are imet may manyang kapatrayang robot dan tama essential o tama sito patunan robot kailangan. Kailangan Senator Edwin, mamawa Senator Edwin, Senator Perez. Kailangan Mr. Speaker man baron kita motion rojang demahat man report of kuwali sekretariat oleh pilihan riset lemau sabulman kita. Kamu kita miaya channel nutung kita masan pe sabulman kita harus nutung kamu kita masan iyai uang masan iso kamu kita perita channel nutung tiar masan be harus nutung standing kamu report riap koalisi ke oleh benar riset lemau masan iyai uang masan iso kamu kita perita channel sabulman kita report riap koalisi ke oleh benar riset lemau sang komitian siap. Masalah report pan standing committee report ay pan po na si floor leader Latora. kailangan speaker ay tungal sa palang kakat patota bang promal speaker man patuan beliau sa korok promal dalang kakrop sabol matay kalantar o katalang ba na item ng paisok tayo ipil kalantar Nama kamu kita memiya jainan ketiam po nambe isok tayo ipil kalender o siya po kita kamanala report kamutan ko sa silu labi niya isok 5 LT1 yay naban patrutier kan pil kalender apa Speaker, kamu Senator Perez. kailangan Mr. Speaker kuigian sumaw ay man baron tagi silent place kamudan ko sunod silubi silisag tuwa oleh pilihan riset lemau kaniyang watawat kayuran wut baron withdrawyer dan sabmatay kuya kuburan ayo absolute place ay man baron tagitag silent place ran Kom kabrayang nampatabe mo. sila bagi silisag tuwa oleh pilihan riset lemau open na yang bang kuburkan ayo. Salam Mr. Speaker. Chansal me kamu ketiu mo. Mia karya men pen kamu keto. Teka kamal ma lapinan show speaker Child kamal. Senator Perez kamu kupurak. Child kamal.
ong nasa pulmatay uya kupur o sang yung wewe penet magtay sa pulmaniki imen pagitang tayo place kamutaan ko sunod silup kisilisak tuwaw kapanyari ay sa klimaw pa sa pulmatay pil calendar o kamutaan ko sunod silup kisilisak klimaw kapanyari ay sa klimaw pa sa pulmatay pil calendar kakoros placer ay ban po na sa chief clerk o kamutaan ko sunod silup silu kapanyari ay sa klimaw. Legislature Bill number 60 Silu Line Research Mau Legislature Draft 1 a bill for an act amending Chapter 8 of Title 42 of the Pohnpei Code by adding a new Section 8-202.21 pertaining to landfill and channel rehabilitation in Araw, Matalanim and for other purposes. Ong ni kriyaw kim sa klamatawat. Kailangan katinan masinabay ban po na si Chairman Edgar, Chairman Saab. Otherwise, kaysa balik ko sa katangwaw, pangkuburkan. O patawan sa karet sa talang katkita, LP number silu lari sa klimaw, uya malam kiyo sa bulan kita. Keman. Chan mo kamagit mamia, karos mautung kamagito, masani yay. Uwang masani iso, kamagit paita, biya masanaban kamatan ko sunod. Kailangan. Ngayon, ikaw mo Chairman Edgar. LP number silu lari sa klimaw, patuwa yang pagpagyo magjang. Para mas kayo horror o landfill. Landfill wad pang ong wap teo baban tit riop ebugi selat ebugi rere. Channel ban wiwita rota ni tit ebugi o tit chilisek selante o lalu ki tit jadi mau o rere ki tit wana ebugi lelan lepse. Imet ni patuan seren dai dalang kat tapulman kita bawa ni watawat kayu. Kariyaman. Kanangan Senator Edgar. Speaker. Miya Chairman Senator kamutang ko sunod. Kamu Senator Perez. Kailangan ko Mr. Speaker. Iban patuan sa ito ang Chairman Saab. Magbilpagi sa wasin former Chairman Florida Ranasawat. Ang gubura ito ang luwawan Patboto pang kubramain. Mr. Speaker, angag sansal bang kuburgan mapiluwat ran na introduce sa labarila on first reading. Robot wat kaburutong ran wat pan kuburatel sa angag katsiyang na second and final reading ran wat. Pero niyarlap katsiyang itong al chairman so me ananwat Ainin lautong Israel me ton iriang wasakset puya kiuya nimun sa puyo kay goros muangi climate change sa song goros u lalata u bilok kailal kan matatagwat pang kamanaman sang gatgatwat aban torela tipshow u maun rail kan itaral wasang kusan ton rod I mean baron pagi Urmawan toga pilwat ang dahil ka kamanala ang watawat karyaw. Imat Mr. Speaker. watawat karyaw. Mawag Senator Perez, kamu Senator Carl. Mr. Speaker, kung kuburay ka sa pali sa karanwaw, iman pa kita magteka kamalin lebananso, iman pa dawan, wewa po kamagudo, watawat kayo. Apil miya ka wait na so watawat karyaw. Narumenya mo pong kalang.
Ang question na silu la binyari sa Klimaw LT1. My Mr. Speaker, Kamu Chairman Carl. alangan my Mr. Speaker, itu ngalwa sa bal bangku pura mo yo bangku pura kan kores. Iman padang itu ngal delegation. O pilpata Israel kan me pagbagi kamotang ko sa nadwat. O sa karamalwat nuwaw karakarak kupurmawan niya. O kamanamandan ko sa netwat ang kakmiyaran wat. Israel tuan ko san wat wasam pagbamiya. Resetiam bayang mau kita kunway. Palilaw din Ellen Moore maratungalen ki nan sabo paliyasit. Ari wasam pagbamiya ni aso mau ngalangal aray tungal porkan kinsudukak mogit. Mabangkon ulal arakak patuan aray port aray tungal porkan porangkak patuay naiset. Epol tan tawad panapali John Pausan wat panapali aray Ellen Moore makin miyasang paliyaset. Kami lelem isong ananwad me miya nansongan ko sa nadwad me apol be kin miya nan malwad ananin pinanaramas liu mesediyang payang mo ki takunway. Pero po may Mr. Speaker ipata sa mga delegation o Israel penenikan na pagpagwasat tawan kakuyawita o sa kara malwad kupurmawan kakmiyo dahil sa bulman kita kamadang ko sa netwat ang watawat karyaw. Kalangan may Mr. Speaker. Chan siya lang mga kamaguto, koros mo utong kamaguto, masaniyay, huwang, masanisyo, kamagut paita, tayo rutung tiyer, masilibe, tayo kang kajiyan kan karyaw, kem siklan watawat, o tayo ba nusus ningin, paan po na sa chief clerk. Senator Abis. Senator Archie. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Senator Edward. Senator Edwin. Senator Irene. Amen. Senator La Torre. Senator Leben. Senator Liganet. Senator Louis. Senator Ludwig. Senator Ned. Amen. Senator Perez. Senator Simon. Senator Simna. Senator Simram. My Mr. Speaker. Yay. Salamat. En chancellor way pa kun mesabul matay to choose matako kamutan ko sa silu la banyari sa Klimaw LT1 o choose sa Kwaluway o sa Ramawang. Kamutan ko sa silu la banyari sa Klimaw LT1 apa naman siyang momoto ko transit. Chief Clerk. Legislature Bill number Silupki Sili Sexual Line Research Lamau Bill Fan Act adding a new section to Chapter 9 of Title 10 of Pohnpei Code pertaining to the disqualification of a candidate for elective office in the Pohnpei Legislature following a general election, a runoff election, or a special election and for other purposes. Only what KU. Kailan ka katyan at masinabit, man po na sa floor leader. Alangan ko Speaker ay tungalwaw sa balang patuta ba. Purakan ko Speaker man patawan sa korok pramail dahil lang kakotyang umasa ni kaumatan ko sunod ng basilip kisilisok tuwaw labing larisok limo.
Parliament. Tan siya lang mo kamagut mamia, paros mautung kamaguto, masa ni yay, Hey, uwang masa ni show, pag kamaguto po itak treban katiyanan masa nabe. Mia masa nabe, Chairman, Chayan ko. Kailangan ko, Mr. Speaker. Yoralap, iban parawan sabiata, kawewe kamutan kusunituat, iban parawan tur ong ime kaptelang kamatawat. Mr. Speaker, kamutan kusunituat, kaptelang September 8 yakitri sa Klimao, sang Honorable Simon, o inangin kamamadawat, engkag wakatala kusunod ng shoes, title Legislature, chapter 10, subsection 6, o kabatayang section cap, may sansal 106A. Niyan mo shoes pan uyawi, o katirakta, aramasaman, sura qualify, nan maluwat, kuyan gak modity, kusunod panapali. Ability toman. Niyarlap i inangan kamatawat o ibadawan kamelam emau ko kiya ba ambil kasotuk sent ong ni parian usus o tawat ataptar nan ko ichigtengkan o kamel yang gedail me anana ben saun kusunatuat anana uyawu po kaitan time kologol roson tanaw iban baron tor tap na gomban kupura ong introducer and pilot Honorable Simon. Kailangan Chairman Chayan ko, will kapechen kamutan ko sundet, miyate masa nabe. Senator Simon. Kailangan ng kawi, Chairman Perez, kailangan ng kawi, my Honorable Speaker. Hari Speaker mo na iban, patupot na kumpatan kupuro po, yung kagtunay ang ito kung sa kartang po ni wow. Ang kagpatraw sa pulumi sa isa nilang rawat, may isang rawat. Anan malwat, pinulungay ito kang wow, pag from Speaker, wow, sa batayin. So leader, yun wawon ki lang kasampal kan. And tiyak may yang trawa legislature kay sakyaw. Ilman wawon ki Honorable Senator Coros. Ilman wawon ki Israel kan may pato ng kalari pato ang terawat. Men Pohnpei unsak natin pato ang katuwat na may isang rawat may social media kasi mga kaplasyo kan na may rapukat. Ilman wawon ki sa matay staff. Speaker, kami ibang kapinggi ang Chairman Jane ko lap memia orang lap memia me pitatakot ko sa buot inan kapinggi ang way solo ninto na ito kan batbataw kawit matretrop kita sa umuman ko san dito wamat na usus panuyawi makanaw tirok tamis to kag mondi puwede mo na sa meet sa ang kasanti ko yan kosenet ha isme ni koryawo en nitok ta arade usus sa pan rambukan nan Pohnpei wisus tugtugla talalok dahil maangi po nan taro po song koros po kabagit isus inan pa ilaw arna kamumatawat pinmen sawas po do na mo maangi Speaker ay tugal pagpagan project toto miya ipaki siyang kay aputan na siya mesel pilagis uwe ari siyang uya po pakat pilkan sawaso apali nakpanasin po tayo kag sawaso aramas ni ang mong toro Kaya kasunod kapitalong legislature ang kakatiyang ko po. Pan men pagi dahil ang kaksapulman kita ang watwat kayo o kapulang kapitinsiyan ko. Orang kakorong kinay lalawasakan kurus makunong. O report kito nan malwat kunala kupura malwat. Kalangan ng komoy mais. Kailangan Senator Simon, makumawon rin po na si Senator Edwin. Kailangan Speaker, kapro yung ay tumalwaw. Mohon ki introducer rin kamutan ko sa net na patumutel. Kamot, may matmataw na linyanan pilwat, util kasampal,
when we have an disqualification mangay tira may inan katuan pagkataw kasampal ko. Mo kasami kasampal ki pilwat pagi na me kananan ususyo kapaitan ususyo tan disqualify siyang o lap karya menatan with me taktala o uya primary mawasan may kasambal ko pungan ni Rael na usta lap na kanaw wagi essential may palimaron ng tuwang usus na usta lap na kanaw dari aramas ko sang disqualification o tanala yang Arail pungo solaban kaiti me pan to mo ipatuan tata met si mo bo uyaban to kana ai concern me to uyaban to ki kamela mo tampung na ramas tan kasampal cost to kasampal ong ya kis una ramas inen kasampal po mo ini patro ke kuasa itu men well kita disqualification kan niya ban atia sang kumen mau tampo itau re ko kai di tabil disqualification ba ya ga karama so mela mon so mau megot lel mon out of office apa ga situ yang arama so ka decline ya ba wo ko resongan atau buka ni ban ramas kay maustau tan makanaw ban Arail Pilipilo o ban soral iwasa may discussion bal kala Mawal Senator Edwin, Senator Perez. Lang speaker iman apalite reo po chan nan wewe iban baruan sa Rail Person kusunet kosanetier qualification usustam karni qualification what should have meet and momot and legislature we are pun aramas tam nan person kosanetu classic example ni ansum may baruan we are mention kubung yang baruan sit nan abelet court you no we ni usushin Staten net nanususwat all me kanagela term writing pot o susiang amen yang atal me yang pilparupan nan molwat nagakuyas men katete chansal o niya neksang trial division judge rule me writing candidato kung naramaso asiragak paweti pasan kosonato pwede pasan kosonato aramas mausata niya parutong dan appellate court may baruan uyaman panelo ime sa baruan pagkataw kasambual ko kung naramas magkamanala pasan kosonat but termo bansa marwalon nagyar na asiragak uyaman candidate baruan ta when we are classic example mat ame person sa Rail supreme law of the land kusaneti supersede kung naramas ni Raiban syuta aramas man masya to qualify kailangan Mr. Speaker Mr. Master Commissioner Senator Speaker kailangan ng komikas wala ito kan sa karatan Speaker wasagis may men patuan and essential non-record. Makamumatang question that what? Together, legislature, pwede kita yung page ng plurality. Nampayo met siyang iyayi. Stupid executive branch may anane 50 plus 1 vote. Imo may maturity may punginaramas kasampal up. Muilin may punginaramas kasampal up. Syudro may sila maturity. May sila lang met siyang. Mapil limaw met siyang, ima ka na. Ay may work pa siyang maturity o plurality nan kawawa pa na po. Ay may men sa karita pong kaksansal na rin. Kailangan ng common experience. Kailangan Senator Simon Mawal, Senator Louis Miede. Kailangan, Speaker.
Yang pacayang irakan masansan. Money ba yang paco ay tungkol sa karatan wow. Kan tapida ay tungkol sa karatan wow an pacayang saboy pomim. Pacoyer nilang tungkol sa karatan wow pang kupuro mo may speaker. All the honorable members ko. Ujungata mo rin bill masansan na kapitalong sang Senator Simon. Masakay may pacungan reservation may manay sansal ko kay majaybal pacoyang an kak we have tosan in ay chungol uchuch okay on this qualification imencho and we mon arayban pacolong o then we are la candidate in usus pwede bil kachochoela karaboyakan magambil o and etis kachela kahit yan o nga disqualification nakakpil pacoyang magambil kapin salet resignation o sangan magambil tada candidate o ba so lakak serve o ngayon puyan kap chela yung mo may manyang sawaski kalangan main speaker Kalangan Senator Dewey, mawawal miyata masin na kamutan ko sunod. Kamu yung floor leader. Kalangan speaker ay tungkol wow sa palang kakpatpatuta bang from bang prakang korus. Speaker men patuan kami leleme iran kawit kan korus me sansalir bang prakan mo kaker chayan ko kak sapulman kita tungkol kita tato ko to kotyong nan tatok sang negara babukat man patuan yata kumagut kailang kak tucing tu masin pan kamutan ko sunod. Kariamen. Chancellor mo kamagitium yayer koros mo utung kamaguto masani yay. Uwang masani show kamagut paita dahil tung tiyan masan na ben kamutan ko sunod. Silub ko sili sa tuwa ulit penyari yay sa klima. Figure Kamu Korean state ma me agot po baruan me kasaradan kaing seglau sang Louis agak Salib na nuevo misleader mas. Classic example. Privilege, Mr. Speaker. O point of order wrong ay tungal chairman mo chairman Chen ko. Kay disposer rew o assign ng sabol makamiti. Irew ma kay sabali na ngatoro. Ay man tungal lagi ang sumaban pilkanander o ay tungal privilege. Kalangan magupre wagi kamaguto mayor o speaker honor rak tayo tingin diyan masan na o kamagupura mawa manasay na kamitin chayan ko o kami utan ban report mon karyaw kay sa plano to. Thailand kagan katla mo trail ay ban pona siya kamagut Thailand katiyan anu susin sa pulman kita kamutan ko sa network ni watawat kayo o kapralang kamitin chayan ko kurang kang report mon karyaw kay sa plano to. Paros mo utung kamaguto masani yay uwang masani show kamagut paitar o kamutan ko sunod silub ko silisak tuwaw labi niya riyay sa klimaw mamotwot kamanatan watawat kayo o ban kapralanga sa pulmatay kamitin chayan ko rangkak report mon karyaw kayo sa klang matawat Piyete bill ban bill calendar Legislature Bill number 3 sa Kumala and Race Kumao Bill Panak, amending Chapter 8 of Title 42 of Pohnpei Code by adding a new Section 8-202.21 relative to marina and appurtenant infrastructure at Tiacoch, Soques, and for other purposes. Unotawat kayo. Dahil ang kakatiyan masin na ban po na sa floor leader Latore. Kalangan speaker ay tungkol wow sa palang kakpatpatuta bang promal speaker man patuan sa karo ko promal dahil ang kakatiyong umasani pamatang ko sunod silip kisi sa klimaw labi na rin sa klimaw. Paros mo utung kamaguto masani yay Hey, uwa masani show pag kamaguto pwede tayo bang katiyanan masin na o may utung kupurin po na sa may yay rail ko me katkilan tapat rong along kamutan ko sunod. Delegation in Soques, Senator Artur. Kalangan ng kupromo, Mr. Speaker. Minpatyan sa pulong sa karatan, melel waam na tiyang ninlang, melel waam kun komi. Piliman waam kun floor leader o yung honorable members kang koros. O melel iray lakan me, yung child mention kap
mensang ranwat o biluyay ran maong Christmas. Ibang Mr. Speaker, ibang patuan pata melel ichakan delegation in showcase o Speaker katiama ng kamal labanan siya kum kupura iso senator itu child solar sa pulman genambao
Rong na sabul matay ya kupur homo na tay komaltik tay katkan nan masih ben kamutan kusunnet silub kisi sa klimao le benyal riya sa klimao oy ban pleo bonus sa senator R2 Kailangan ng kupromo, Mr. Speaker, mimpreng kay Sabalay jungal sa karatan wow. Mr. Speaker, ibang patuan pata, melal kit delegation in showcase kan o sakar kita kamutan ko senat nembe silubugi si saklimao lebeniat riya sa klimao. Melal ko senat wat kamutan ko senat esong-esong nukut chapter 8 entitled Paisak Riau and sa Pulamachay Code na bang kabachayang irachukuchuk 8 melel mapit wasayo nan kausapwair nan wain sokes na yay tiyo ko wasayo me pagpag piluyawiyong ong mapit uyaban chon wasas an kak oreta tao ananaban wasa an kak uyawita po an kak Rordan tao out. Ari pwede kesembalan kamutan ko sa network pwede abilipit sap, irapan sap. Ay makareta ananaban side visit o song karong-rong chaykan o mapit katali kan. Ay makareta imin ulian din melagi delegation o sa karomalwat kailan ka kamanala ni watawat kayo kapurelang Comedian Land. Uy, bago Karyaman. Karyaman. Chancellor Mao kawait na mayor sang chairman and delegation in showcase masular masa na ban kamutan ko sunnet ay ban kamugit kalang kadlanan rujungti Motion and Rujunti Masan per. kamu Senator Louis Naman my speaker kache katawaw ka pa sabat. Motion and Rujunti Masan per. Karyaman. Chancellor Mao kamugut sang Senator Louis koros mautung kamugut masa ni ay uang masa ni show kamugut paita dari rujungti masa ni koros mautung talang kamanata kamutan ko sunnet wat ni watawat kayu masa ni ay uang masa ni show kamugut paita dari sebelum kita kamutan ko sunnet wat ni watawat kayu lubang kabralang kamitin sap puran kak robot mon karya o kim saklan watawat Pagi solar kamutan ko sunod pan pil calendar ay ban po na siya. Privilege, my Mr. Speaker. Kamu Senator Carl. Langan, my Mr. Speaker, kupurma makum kinsabul mangkiyan. Kit kan makin menyang padang kupuradayan nan session. Ay tungal waw sa balbang kupurmi. My Mr. Speaker, imen pada ay tungal chairman mo, chairman in committee in PWDC. O padyan sa mga kamatin mo ni o ninduan sa matay rule nuwaw karakarak kamakat maluwad yan ka withdraw kamatang ko sa next lubu ko wali sa kayo laban niya sa klimaw Amen. Chancellor Mao kamaguto paros mautung kamaguto masa ni ay uwang masa ni show kamagut paitan dahil withdrawer kamatang ko sa next silub ko wali sa kayo laban niya sa payo. Kamu Chairman. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa balbang kupuro mo yung bang kupurakan kores ito nga sa karen kabing buhay kupuro mo mamamiya ang withdrawal in kamatang ko sa network buhay kupuro mo mamamiya may Mr. Speaker ano wow karakarak kamagat maluwat yan kak place kamatang ko sa net sila bukuwali sa kayo laban niya sa klimaw nasa matay pil calendar Amen. Chancellor makamagut mayor pagi miya utupan kamaguto may kubur men patrawan Pagi kita dan place kamutan ko sa network pasal belum try pil calendar and run. Koros placer amiat pil. Kamu Chairman. Kailangan may Mr. Speaker isangon mo mo dyan ay pilmen nuwaw karakarak kamagat maluwat yan ka withdraw kamutan ko sa net silub ko walisak laban niya sa klimaw Amen. Chancellor Mao kamagut mamiya koros mautung kamagut masa ni ay uwang masa ni show kamagut paita try withdrawer kamutang sunod silub ko walisak laban niya sa klimaw o iban po na sa chairman
Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bang kupuro mo yo bang kupurakan koros. Ni sangon momo te may Mr. Speaker kamakit maluwat kag place kamadang ko sinat sila bukwali sa glebel niya sa limon nan sa maday pilkalantar. Chairman, Karos mautong kamaguto masa ni ay huwang masa ni so kamagut paita rok child ben patrol pag child and place kamadang ko sinat silupki wali isak laban niya isak lima ban sa maday pilkalantar ranmon. Makaros place pil riawat ay ban po na sa chief clerk o kamadang ko sinat silupki wali isak kayo. Legislature Bill number Silupke will be line raised the Kumao Bill for an Act amending Stelo number 11L-26-24, the comprehensive budget act for fiscal year 2025 and for other purposes. Only what KU. Nagkakatiyanan masinabi ban po na sa floor leader. kailangan ng kamu speaker ay tunggal wow ang kakpatpato bang promal speaker man patawan sa korok promal dahil ang kakatiyang masa ni kung matang ko sa net silip ko wali sa kayo labi na rin sa klimaw. Karya man. San salam mo kamaguto, koros mo utong kamaguto masa ni ay uwang masa ni so pag kamaguto po itak sa bang katiyanan masinabi. Kung may kumpurain po na sa mga chairman, may introduce rin kamutan ko sa net. Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasapal bang kupuro mo yo bang kupurakan koros. Iman pilaw bata ay tungal Chairman Mao, Chairman ng PWTC, Chairman Laban, o kabesa kamutan ko sa network. Pag malwad, and ka kukitala, kawait pa ko sa net mamiyayar. Ko sa net di, project yung mapali, wasan pa itin stosa, o nakailaniyal, may patyo, isa matahil, gymnasium, may patyo pics. Nan question network the project what sansal legislature kamanata wanjala opki lop silinan wanakit 136,000 tatagwo imusaglar pagi tatagwo PTA ya nanti yang wairang ranin mo sansal melelado ranwat monwat sai magidlang nan and PTA account me malwat kamanayong kosanadi me kosanadi me ban mi account tororiu me PTA ban chungalen ki me banatan ki PTA operations fund me moni kan me ban pato tiang lale ye moni kan me ban pato sang project kan rabana pali onin tuan kawaitin ko sa network mono buko pana pol choror pan kawaitin PTA commissioner o director kan ban moni ari tama mi pan ko boratal ranward my Mr. Speaker sansal me nan sompung ka sa balwot irai to dagan PTA kan sa yang patungan na rai tungal PTA wagi account yu makokota kawait memia so to mone patulala kamana mandang ko sa network my Mr. Speaker ban ruwaseta mone masansal nan ko sa net makamana manlar engak choro ko patula nan account me ko sa net kawata panapali morning PTA kamana-mandan ko sa network pan miya apol panaray tungal payday kakiyang mukit nan sumbungwat lel nan January ermay Mr. Speaker ipadawan tayo rabukat pwede wag kasambal magtayo tungalan kiktalan kintar punganaramas mahalali right on the token Pohnpei kan kasambal to on the token PTA pwede iray magin uya puli-puli kiran koros apol ben ponial apon pel wakasangkit sama dai pasun ko sanet ai red kalutu kita menat and mau palikan me kosan tu borana pali isapen ni right on tatangkan me pana palial so de pelanin tatagi melalo tong malot pon ka kosan dia me yet pan mo manapol ben ton tatangan PTA
Lalu teranggut my Mr. Speaker, kaitan kayo yung legislature, bang kamanata ko sa nagpuan na palipete. Winin tatawad, menon wiya ko. Kami lalam, niray doon tataw pukat, revolusyon to wag sang gitail. Nuya papan penini, mapapali, apol penan, tiyan pasarail, apol penaray tungal serikan. Dari tanon ko duo, mabani ba mo met, anso karos, apol penaray tungal bede panuya, iran kamarong. Sansal miray doon tataw kan government kan karos, bede kan wiyawi nan wikat. Kan wiyawi niesil. Mawagi ayo. Wan kamangay mawiyawi yang tondo dagan Pohnpei State Government, pete wiyawi la nialaman week kayo. Iray tondo dagan PTA kan, so diyang tungalan ke pete. Ipatawan merasa tu wak sang gedal. Iray tungal seri bilikan yang school. Jatuan program Christmas in school. Marapan sudah kakapali ki iray tungal seri kan. Ya ananin iray tungal penene cik-cik. Merespon kakapali. Ermai Mr. Speaker, ini pagi-pagi purakan. Kan wat kejadian kakamanata kamandang ko senat watang watawat kayo. Sa palpan na lakap, o pali yang watawat kariyaw, nisope kasal may Mr. Speaker. O sa makamati moni, nan January ba nan chiyang. Ewang eksekutibo, kosaneti utan uya pentatak, maban apaliyata kapal kesambal wat PTA and Santi mabil koneng and Santi uyalay ukam patoror may bantu ada tama kan miya mas public work peranwat at the miya port commissioner ng PTA uyak cabinet in Pohnpei State Government magkabinak ni diyata malwat kan kamanala ranwat छोटे कमिश्नर एम PTA कमेले में आइंसो में कैबिनेट में पान में कौशंती में पान सायरा ताई वो कि ये मालवट मगन कमनाला किचाई पान yang वो कारब वो कि तताव पुकाट पटोलार में वो इंस्ट्रूमेंट का पुकाट चाय लामुरे वो चाय sama tayo puko yang right on dragon PTA kan चाय कटला मुआ वो चाय ला पलियाता ay ye tungal iran PPM may Mr. Speaker may man patiki yang kamutan ko senat may patupang ko mail o nawaw karak-karak pagkakailan ka kamanata kamutan ko senat ko tranwat kailangan may Mr. Speaker Kailangan Chairman Carl Mamawers, kami Senator Simon. Kailangan ng kawi, Honorable Speaker, ko sa pala tungal sa kartaan wow. Speaker, imen sibiyang imen ng presidential ng record ay yang utong nasa ng Chairman of the Finance. Kusumpal kin medal o palpan katatawag PTA. Speaker, miyo manakap ko'y may patuwan siyang wasan may patusan niya. I-paytayin wikriyaw me iraino at panenay yung kas-kasikrang koros. Kaya marakawiyagi pa siya ng natural na mo. Arail plural sirikan, siri sa koyong koy. Ako ay yung school, programming Christmas na school kan wiwiyawi. O, ako'y pantaptaw yaw. Dami rin pa sa wasoki, apaligid Christmas o arail plural siri. So, kompakin masasiri man bebang for life school, sotra itarki a Christmas pwede, kita sotra apaligid sotra. Ariyat may mempatuan, Mr. Speaker. Essential may one monument patuta ang Opalban pay plan wasan pork and wasan kamatugan fix o kailan yan. Up extra po yung rai. Imen bagi one kakoros kami di finance kakawin data o kami yang sa Speaker. Dahil lang ka quarantine yate pang kamala monument en po yung rai ay sobat. So bukan Christmas, so bukan kaparan. Ini kompake aramas ko yung toto ko puwen. Apelel ang siyang patutuan sen. Magkakapaliki aral tuwan real. Siyang kan may wiya kamorporay.
Song shit berkepatuan soto arail pero anu porok. Korus euya anan melelen padai. Karena imen pakin wow. Tut sang walwat. O ktai lempil taulat trok. Pe en poi yang rai. Ermeng ktai kamanala ap soto pato yang rai. En melau trok pe engkak poi. Aimet bimen patki yang nasanin rawat kalangan ng kami maiksi. Kalangan Senator Simon, Mamawar, Senator Ned. Kailangan kami speaker. Kiran ka patapat. Amin patuan sakar kita itu kalau sakaran wow. Fasan. Esan saler. Mesotro may tatak kalitu. Kin kesampal lagi PTA. Pues anso me office ka pinaban kan ruwes. Ye di rail kin. Berapa peik? O mo ini mara Pilipin ke benar. O kare yang commissioner selabil mi. Piyo me peiko. Mo kalau ya tamu ara tangwala. Soda kontrak soda ba ko to yo. Hari kita elder sympathize. Kira kita el social by me bit PTA. Kita el empathize. Leben patoriawa ukesam. Sympathy or empathy. Empathy we ki puriang narel shoot kau. O kita el ban ken ma amo. O nani ansam kita ban shooti arel trongal shoot kau kita ban mangier where it pinches. Hari pakailah buat maka kita pernah merin sosial ranwat buat kemana lah kerja wakem jalan wat. After that, the rule me aja. Hari selaran so मैं Mr. Speaker, Honorable Senators kan kita return itu masan pe o ketlam mawa o ni soran kita bil perlu kita orang kerja wakem jalan wat. Karya man. Men biata kamu kita return itu masan pe o ketlam mawa. Kerja men. Chancellor Member motion Thailand return to Marchand Pen or Mia Karyaman Pe Thai Katian and Kamagit Memia Oros Moutung Kamagito Masani Uang Masani Show Kamagit Paitak Thai return to Marchand Pe Oros Moutung Thailand Kamanatan Watawat Kayu Masani Uang Masani Show Kamagit Paitak Thai Kamanalan ni wat kayu oban kabralan sambil menjadi komite moni orang kak report on kerja o kem sekalian wat. Pueki kamu tang ko sunat wo polar e pampleo pon chief clerk. Legislature Bill number Silupki Walisa Client Research Bill Panak. Further amending bill number 11L-77-25. The comprehensive budget for fiscal year 2026 and for other purposes in Watot Kayo. Sangat mo ban pon as the floor leader. Kailangan speaker ay tungulwa ang kak tutuwa tabang perakan koro speaker bin mencakarok promal jailang kak katiyo mo masani kong matang ko sunat silip ko walisak labing larisak na mao. Kerja men. Kalau semua ujung kamu kita masani uang masani show kamu kita peita, kamu kita peita, mai ku pura ipan pun nasi sama macam floor leader, pun tapi ada sama macam masin benen. Kailangan speaker ay tungulwa ang kak patpatu tabang promal speaker kamu matang ko sunat wat yay kamu tayo mabilpagpagwan moni yo pangkak patusan ng sapul material ko po laban to state pangkak kapali building and grounds improvement fund ang kamaulan 10% Pohnpei kay option legislator. Ay rawat may man kayo sakar kita bang pramay o may langgak kubro tayo langgak kamanala watawat kayo kubro lang kamding finance paranggak katiyong nantotogo katkito tatok sa tikpan kamu matawat. Ay mat speaker. Kerja men. Kalangan floor leader miata masin be kamu Kailangan may Mr. Speaker itu ngalwa sa bangko pura mo bangko para pakas. Nuwa kara-kara kamagat mo alwat yan ang gagawin ng demasan pa. dalam jengti masin be kalau semua ujung kamu kita masani uang masani show kamu kita peita kalau semua ujung Thailand kamanatan watawat kayu masani
uang masa ni show kamu ket paita rok cai supplement kita kamu tang ko sunat wat kayu opan kaprola supplement cai kamitin moni orang kak robot mon kerja ugem seklang untuk Privilege, my Mr. Speaker. kami senator ko Kailangan, my Mr. Speaker, bagi iban tungo dan kaya semua. Itu ngal wasa bal bangku promo yo bangku program koros. Bagi kemana-mana ko senet mebana pali right on the dagan PTA kan kami tiyan kakapali kalwaro. Karong-rong bang wiyawi munusa wasan rawar kudak siluwadap. Bukan kak report to ang bangku promail na sa sinin lakap ang watawat karyaw. Kailangan, my Mr. Speaker. kailangan and kawait sang chairman and moni miete kawait mepitata kamutan ko sulit po ko masyoda ipan po na siya floor leader Kalangan speaker, iman sakara ko promail ay tungal wawang kakpatpatuto. Kaya ki lumum kabil saliat masansal ay iman patuwang yata kamagat tayo lang kak kamaltisang nan. Iya kupur kasampal ranwat, katsuyang nan tatawang kamtikan, proang sa pali na malwat, lakap lakisak. Ariyaman. Chairman, amone ban mai kupur amone ban ora sa kamagutwo imen patungan kalalabak mamia pakay san chairman kan kami chairman Perez Salam sa Speaker, dan pakairong kampiyan chain ko rangot klok kuyaw tanan kak abali assignment mapit the silence communication of kuwali sa kuyaw labilal ray sa glamaw. Diyan sila mo pakay san chairman and chain ko Kulok Riau sa Bulmamail meeting dan conference room 1 o miscellaneous communication of Kuwali sa Riau the members communication of Kuwali sa Riau Lemnari sa Gimao kami Senator Simon Speaker, kailangan ng kompromi ay tumalan kumay-may ang kakbato nan ay son pakai mawagkas pala ito kan sanatan wow. Speaker, dahil mamasa ni punin tatok na siya yang payday. Nan sa programming communication number of the Limay sa Klimaw, Legislature sa Klimaw, epit Israel kung tatok and behavioral health. Na ipatuwan wewe me budget magkita kamanala may itong kopna ang kagtatong cumulative up to 1 million kung kakapali Israel Federal Program kan ay sumeray to consent pala nito arapan numbers kung totoo bukan second to poy-poy din ay siyong yu inanan warila Christmas lalo to area ipatuwan pag kita may po imen nuwaw sa kara kamitian finance masyota wiya pa yu repilkak yang tolong kalanganan Pohnpei State. Ipunopon kita ulul nan pochet po na essential na manaman lang pochet po mo ito kopina engkag tatawag din milyon yun. Hap imens surat to. Ari ipaduan tayo rawot po ikosumpal gi. Sanger mo sombong tapayo resek pitilan. Ari masuto wiya payo dituan kawit sang finance makak ibilpan pergi marabilpan kakawit bang nang sa Coral patragan questionnaire pertanu komisawas komisawas ako purmax with figure po kay kutela ya patatang na kailangan ng kailangan dyan sila mga kupromiyan kami rin may chairman haletier kupromiyan o committee finance weki kamagatiyo wa miyayer talan retungi sa bulmatal wiya kupur o sa bal panalakap kulakaisyak hak may kupurin po na siya ma masuro po itak tayo nagpili kat lamo koros mautung kamagat mamiyayer masaniyay huwang masanisyo kamagat po itar tayo pan kumbal disanganan wiya kupur o sa bal panalakap kulakaisyak sa bulmatal wiya kupur aray
Himen Patrawan